Ja crni protiv JM Perezel Palancia. Ne znam šta to znači. Igram ovako. D5. Pa uzmem. Pa igram dama D6. Znači klasična skandinavka. Pa skandinavka mi se sviđa igrati skandinavku jer dolazi do nekih pozicija. Pa savremena teorija govori da nije to dobro otvaranje. Ovim potezom on hoće igrati u stvari LF4, ne toliko LG2. To je cijeli štos. Ali dobro, mi ćemo igrati ću ovako. Ipak će najprije to. Dobro, ja ću ovako. U stvari prebrzo sam igrao, nisam uopće razmišljao. Šta sad? Više u rokadu, ja ću C6. Ne volim kada ovako ostaje ova dijagonala. Oni možda mogu H3, pa G4, pa neki odskok konjem, pa me tu onda počne gnjaviti. Ali dobro. Sad da idem ovdje avanturistički ili normalno bi bilo dama D8, ali ajde u avanture. Sada kad nema lovca na B2, možda može dati pješaka ako igra dama D2. Neću ja to vjerovatno uzeti, tako je. To su tako te neke sitne cake koje vidjet ćemo sad treba paziti malo. Ovako. Sad sam malo sam se zaglupirao to. Sad naravno ne smijem uzeti zbog skakač na A4, pa bi izgubio damu vjerovatno. Ja ću tu i sad na B4 moram se vratiti. I gdje si bio, što si radio, nigdje. Ostala mu je ova mala rupa. Ja ću staviti možda skakača jednog na D5. On to ovako. Nisam siguran da je to dobar potez. Zašto? Pa ja ću top C8 u stvari. Ne. Mogu ja to i da on uzme, ali pa neka uzme on. I da će mi skakač na C5. Dobro, neka uzme on. Uzmem skakač na E5, da bi uzeo tu, ja ću uzeti pa skakač na D5 vjerovatno. Dobro. Ne znam šta razmišlja. Znači, ostat će mu jedan slab pješak ovdje, ovako ja tako pretpostavljam. I onda će tu biti kako to iskoristiti. Znači, sad na skakač E5 ja bi to uzeo. On uzme, ja skakač na skakač E5. I onda bi skočio skakačem na D5. Eto. Razmišljaju o tome. A ja ću sad igrati ovako. Da li će on sad skakač E4? Da li će on skakač na E4? Ovaj skakač je slabiji od lovca. Ali kad ga ja ovako postavim, nekad je on jako, jako dobar. Tako da bi se možda moglo reći da je pitanje da li je slabiji. Na skakač E4 ne znam što da igram, jer će on skočiti na C5. Ja to mogu uzeti, ali onda mu postaje jako lovac. Ako bi ja igrao F6...
Oho. Dobro, ja ću tu igrati F6 vjerovatno. Ajde, to ćemo ja igrati. Pa sada to uzmem. Sada uzimanja tu ništa. I kad on uzme, igram F5. I kad on se makne, ja igram dama D7. Pa šta ti je, čovječe? Čovječe, šta radiš? Čovječe. Igrati ću top C8 iz više razloga. Ali ovo mu je sigurno glup potez uzimanja ovako. I sad ću ja to trebati dokazivati malo, ali mislim da je glup potez. Ajde ovako. Sad sam ja igrao ovo. Ajde ovako. I sada nakon toga ću igrati jednostavno. Aha. Ja ću igrati jednostavno. Mogu bi F7 pa da idem na čisto skidanje ovog. Pa ajde, mogu bi da. Ajde da mu ne dam, bar da mu malo drsko da mu to ne dam. Ideja mi je da igram C5. Ovako. I sada radim pritisak ovako. Da mu pokupim jednog pješačića barem. Po celini igram, uzet ću mu ovoga. To sada bi on meni uzeo ovoga. Ja ću doći tu. U stvari doći ću ovako. A kad uzme igram to, sa tom idejom da mu to pokupim. Kao nema baš gdje sad će ostati možda i bez ovoga. A ništa, ajde, daćemo to. Ajde, doći ćemo konjića možda. Konjić Poskočić. I tako je, sad pada, ne može ga nigdje obraniti. Pa evo jedna čista, dobro, on je tu napravio nekoliko velikih strateških grešaka, pa vidjet ćemo, vidjeli ste i sami, to sam napomenuo, GF4, to je katastrofa. Ajde, probat ću vam sada staviti jednu stvar, ja nisam ekspert za kompjutere, ali probat ću nešto izvesti, pa ja se nadam da ću uspjeti. Prebacit ću nešto da imate i analizu kompjutera, sad vidjet ćemo šta će ispasti. Samo malo, pa pričekajte, pa onda odite dalje. Evo, uspio sam nešto izvesti, ja se nadam da će vam ovo funkcionirati vi kad budete gledali, ja ne znam kako će to ispasti kad ja zaključim ovaj video. Ali ovdje imate znači bazu podataka o otvaranjima i po potezima. Ja sam već ranije govorio da ne volim baš previše kompjuterske analize, jer to ne govori ništa u stvari. Govori o nekom potezu, ali mene više interesiraju ideje i planovi kako gdje igrati i taj dio. Međutim, kompjuter obrađuje samo potez. Potez po potez, može se pogriješiti, ne mora to biti katastrofalna greška, kako on kaže, ali dobro. I mislim, zbog toga je to pogrešno gledati isključivo kompjutere. Sad ja ne znam šta će biti kad vi klikate, na primjer, evo B5, da li vi ćete i vi moći doći do te pozicije, ja se nadam da da. I ok,
Ništa, sad ja ne znam dalje napraviti da vam daje baš svaki potez da se komentira. Ovdje izgleda da je samo otvaranje obrađeno. Moraš to nekako još proučiti. Ok, hvala, pozdrav svima i želim sretnu novu godinu, to je u početku, znači.